Ibet ting chua ilung ta pen mena na maigu kadai rain sa marasam news ne Zeme ko ne te wangai dele Haitian kadai gu hagwang per President Jovenel Moïse du miramene tutset ni dele Prime Minister Laudi Joseph na sale penului chi makpako ne President ki hagwang per ki tumui na wanglu ze gimina kapset ni le Laudi Joseph na sagaile US President Joe Biden White House Washington DC gine saze US kadege COVID vaccine dose lo na kabloi lume na mai hatsai kakene mina reactive ze hacket drugs rock million changudele sale zai pana saze US kadege meti mak COVID-19 rarit kene independent ngamlu dele ze sagule kachele Bangladesh kadege COVID-19 rarit pezet kachambe Delta variant kachebe case mina ke meta ye test pets national wide lockdown Bangladesh kadai lui lockdown to regulate je jinain khane pechi gaidele Bangladesh jinaina changkre je ket sa haiming jang kam COVID-19 case kachibe test petle Government ku data sai suije jinai gina hacket se rex ro ko chum ga dile covid kene jai na ka to je Bangladesh COVID-19 ri kene ga di metez sankremi nge je ha chum je rex quiz ka no Sydney Australia ke COVID-19 ri pejet chambe Delta variant ka chebe minna hang kai sna du positive test petle Sydney state lui lockdown te gule ka chele Sydney state official na saja apo Delta variant COVID-19 ri pejet ka chambe minna ta ge lasu ka sangle ka chele pakna ve te je marasam news ne India gu sa te wale India magu Bollywood actor Dilip Kumar Piling Singh bena Muhammad Yusuf Khan jinai Mumbai rehu ki gena godile kachele Dilip Kumar je patingkum reax quiz te setle zai pana lifetime achievement paring tinge mate chibe hato India magu former president Mrs Pratibha Patel ta gena lutole kachele India ga COVID-19 rari jimai gu report sai suize mino chang hadai ko chumje hai sno je himre ko chum case khachibe petle jai COVID-19 rari kena godi meteuze hai squeeze himre godi le je sale jai na ka teuze India ga COVID-19 ne godi meteuze lak madai je chang himre squeeze hai squeeze kai godi le kachule Prime Minister Narendra Modi cabinet reshuffle minister maramdu to lega bege minno hang himro sru a minister kachibele zai hang sna na promotion tein to gaile zai minister hangkro ko no na resignation to so gaidele Naka to the help follows Mansukh Madavia hangpegai Hardip Puri na urban development na Ministry of Petroleum and Gas Aswini Vaiswana Ministry of Railways Information and Technology pegai dele Dharmendra Pradhan ne Minister of Education and Skill Development Jyotiradiya Scindia du Civil Aviation Ministry Assam former Chief Minister Sarbananda Sonowal du Port Shipping na Waterways Ayush Ministry Portfolios pegai dele Kiren Rijiju ne Law Minister kachibete gu zai Manipur Inner Lok Sabha MP Dr. R.K. Ranjan Singh du Minister of State MOS cabinet ke tegai dele Kedai pere ke kan thobe sporting news marasam news ne te wangale Copa America tingkum chang no jeng kai ket pakanobe semi final match ke Argentina versus Colombia ke Argentina ne Colombia du penalties ne 3-2 ne final kyurangam di dele Copa America tingkum chang no jeng kai ket pakuchumbe match hang Peru versus Colombia hazi langkroimai kamai tingcho kunta mingei pige kan thaule Copa America tingkum chang no jang kai ket final match Brazil na Argentina antakmai hazi langkroi jacket tingcho kunta mingei pigen thorai gule Euro Cup tingkum chang no jang kai pakanobe semi final match England nai Denmark na mai tingcho kan thobege England ne Denmark tu goal kano nai aket ne final match kyurangam ni dele Europe Cup tingkum chang no jang kai final match England nai Italy hazi langkro ko no mai hama mai tingcho gen thorai gule Marasam news pegai zain kingai ni melendu tot le India za like share subscribe to gailo